म स्कुल जान्छु। I go to school. के तिमी स्कुल जान्छौ? Do you go to school? तिमी किन स्कुल जान्छौ? Why do you go to school? तिमी कहाँ जान्छौ? Where do you go? तिमी कहिले स्कुल जान्छौ? When do you go to school? म बजार जान्छु। I go to bazar. म बजार जाँदैन। I do not go to bazar. म स्कुल आउँछु। I come to school. म स्कुल आउँदैन। I do not come to school. म पैसा दिन्छु। I give money. म पैसा दिँदैन। I do not give money. के तिमीले पैसा दिन्छौ? Do you give money? म खाना बनाउँछु। I make food. म खाना बनाउँदैन। I do not make food. म बजार जान्छु। I go to bazar. म बजार जाँदैन। I do not go to bazar. म प्रत्येक दिन भात खान्छु। I eat rice every day. म प्रत्येक दिन भात खाँदैन। I do not eat rice. तिमी कहिले बजार जान्छौ? तिमी बिहान 6 बजे उठ्छौ। You get up 6 o'clock in the morning. के तिमी बिहान 6 बजे उठ्छौ? Do you get up 6 o'clock in the morning? तिमी कहिले उठ्छौ? When do you get up? म सल्यानमा बस्छु। I live in Sinbang Salyan. के तिमी सिनबाङ सल्यानमा बस्छौ? Do you Sinbang Salyan? तिमी कहाँ बस्छौ? Where do you live?